Player Soviet hari ini mau lawankan. Mau set up bangsawan, mau set up valet. Lain. Hari ini saya buat combo yang 20,000. Kalau you orang mau, cepat-cepat ke ni combo bagi. Player Soviet, kalau first you orang mau set up bangsawan, mesti mau pakai apa? Set HY MRO. Kita dah siap stiker tambah bagi orang. Sekeliling apa? Inner full carbon untuk korang guys. Okay? Inner bukan biasa-biasa kalapi amia. Semua ni original HY amia. Kita bagi exhaust cover lah, baku lah, lepas tu echo belakang lah. Semua korang boleh dapat sekali dengan apa? Spoiler color biru untuk korang juga guys. Mau main bangsawan mesti mau pakai macam ni. Saya dah tukar HY, inner dah pakai full carbon. Mesti mau tukar suspension system yang premium Okay, so yang untuk belakang kita bagi apa? Orange Airsober original code number YA069 bersaiz dia 205mm dan 2 adjustable sekeliling dengan dia bagi tank sekali. So pakai double memang cukup sedap pakai. Memang padu-padu, memang cukup bangsawan. Dan sekeliling untuk fork depan kita bagi PPR Racing standard luas 1.5 inci plus 1 tahun warranty bagi korang. Kalau korang punya fork ada bocor, I tak ada cakap apa, terus one to one tukar kasih you orang saja guys. Suspension dah pakai original Olin. Takkan korang nak pakai black system original, nak pakai Brembo copy guys. Okay, mau bangsawan terus bangsawan habis guys. Okay, so untuk black system I bagi korang apa? Brembo full system untuk korang main motor. Okay, so untuk depan I bagi korang apa? Brembo original daripada Ducati Mini GP4. Dan untuk belakang I bagi korang apa? Brembo P34 titanium grey color. Okay, sekali apa? Master pump kita bagi juga. Brembo ACS kotak 16mm untuk korang juga. Jangan lupa juga kita bagi botol AEM juga sekali. Original guys Sekali dengan apa? Master pump belakang kita bagi RCB yang 15mm. So korang bidding korang punya master pump. Kaliper memang padu-padu sedap-sedap. Paling penting apa guys? Kita bagi apa? Hell Horse original bersaiz depan 90cm, yang belakang 60cm untuk korang. Kalau korang pakai full set Brembo system macam ni, brake system macam ni, ini baru panggil betul-betul cukup bangsawan, betul-betul premium guys. Ini dah pakai full carbon. Dah pakai Airsober All-in, dah tukar Brembo original. Takkan pakai rim biasa-biasa guys. Pakai yang rim biasa, mana boleh tahan guys. Kita pergi apa? Forged rim original. Lagi ringan, lagi padu, lagi keras daripada rim biasa. Okay, kita bagi yang forged rim cutting 510 jenama PPR Racing 16 depan belakang untuk korang guys. Purple color lagi matching, lagi cantik. Dekat KL lagi menarik guys. Combo-combo dah premium macam ini. Jangan lupa juga kita ada tambah sikit-sikit jajan kecil-kecil. Sepertinya apa? Sprocket Hub CNC Jenama Dyno Pro. Sprocket Guide CNC cutting Salaya warna purple. Sekali dengan Salaya original color purple daripada Vietnam juga guys. Saya tahu ya, mesti nanti main orang tanya saya, ini combo berbaloi berapa harga. So I nak bagi korang harga RM20,499. Barang kau-kau harga